ba poal ba nang dul wal mo we wotel bete di to go to be bokier kon te ba di de me ba lenye ken de we min yam awale sheng ma muhim long ko kon nuari sheng ma muhim long ka Jinuba Sudan ka sheng ma muhim long ka Afrika ke leo ko any mai jien ka Afrika ya Afrika ban finyi bin kwiye donga bi Afrika shonga la Afrika bi kwiye donga bi shonga la kwiye donga they were two na 1999 one ka 2003 yeteka company mai bin ka bentiu yiwa bentiu en company mo company hawel me kong just bentiu ko yeter company mo ina liutin yaro dien markene kume Sudan kenyen zamane dan ya jibentia ya kana ken ke gen shipni ya na ya ke displace ken ya na no ya kwa dia le aka ngangar ya ogna ya shenwang morie ge jibentia ku shenga donga me iteten enkezo yakutena kungkung yetena kungkung nenye 1999 edan yongwang yetena gar ngwa ye garana ye garana mani eshugnika mani eshugna nje rol kawaini we are net company tethin kora medane ya dong no kena ne iti kena ito ke gwarate la mangash ke ken aya ko bisho va ken wiane teraten lakini ya kusha kena ken point ke na ku ke diel ke nuari ko mo ku diel ke nuar ma jina ya we lenyi nuar ke pe ala ke ngai ngwa ba yi pole nuar tedi so atemana 2009 2010 warga enya maybe kule teo be kule bete court case ma ba kule belele wale gor ke je ke 2006 warga mo yetike dol me adul ke jube endole adul ke jube ke 2006 yetedi enajo inaike dual ma inaike dualo inaike deopin ko ipek kume idinneje ina ya hope ya lose again lakini teka gari dara ramkele kawai ka ramkele nuar e unura ma ya ur kawai je ka message ye jojin teka ma delel ye wejin te ma gwe delel ya jo ur kawai teka ma gwe ko jen fonde delel e unure ya ur kawai nyo jo lakini I am afraid ora mi gwe delel jin ya ujo ur kawai I am afraid also ora mi delel ngan enjen tuge no bi court case kule titin ka Sweden me akule ga wale me abe shub ne ngwani to yo ur kawai mo ye warga ye Gor me ya warga Gor teke kel kama nazama mashallah pax manazama mo i Jinuba Sudan ya le rekalong larke peace building eken me i warga mo ya Gor enyen kawai mo enyo yi warga ye jal bi warga wo wono mo yi warga ge jal keli yi warga gi binaka Sweden yi company mate ka Sweden ya gore warga ina akutin kenyen zaman 2006 2007 2008 2009 money 2010 anyo ikume do arame e wo wi de enyen court case poinde mo yo wi da mo ikatika interesting and then kala yakutu guri ken yakutu ka guri and court case yakutu ka guri and then case find there money me shuka 2012
I yo confirm ke na tuote ke ya bela re company dia me mo ya wala na re na dor na ka Africa na ka re bentia gwa mi kwala shala block 5A gwa jasa mo ya gworo ke 2016 police dung Sweden ye jen ye waka Nairobi la shol ka naga jube ba na shol gwani diality natin ko ba interview jen find the larke investigation me ya investigation ke li yakula ya confirm ke na tuo jen point en case me tuo me ya le regi bentiao ji block 5A ka South Sudan kalas ba na ujo ba court case ba case ba left ka court ya case ya ba left ka Stockholm District Court ka shango kel ka pai ba 1 2023 ma ya case mo ya left enyo ya tetin ke 2023 ya tetin ke 2024 enje na kule be ka ngaka Sweden na ku case mo ya na iti ko la joga ngai rodo bar ka rodo bar ba ka Sweden ke shanga badak ka pai wareu 2024 ka ne nonga wane kuma nika kuma Sweden court case ne non ka nga ko ba bo ka makame ke shanga wal ka pai wareu 2024 yo testify ka court ka Sweden Stockholm District Court when we are tatine so ne di lalar ke je nyale le jin boje rodo bar ka rodo bar ya bin kala jo ye ta lada so ta ka Sweden when ko ba ke lar kan so ne di la ye ne nyale rodo bar ka rodo bar ka bom ko biatada when goid and then shankel so en kota mo ya ku gan wale ya gan wale ke shanga jendara wiya badak kapai the 2026 engine court case find bika kuoresh bika what thin ba malar ke ba ku guye kene te dial de alar kuidan kene kui ji court case ji kui company ba ku je ma shuang endunan ka ba shuang ba kam kon kamati kon shuang ko yikudo no bi kut wiande kula igad bentiao ya wiande ni ala reken ko ya nyol win mo no kono ya ko lere ma jia ko kono gor ko shuang igad bentiao di al wiande lar yikudo no gwa ko so gweni kusni dial biaila mare pala ojen fonde akut awere neni titi ko shuong edan me al rekon na kam ke shuondien midongone teke ne dititenia kanjen court case fonde te shuong nya mabuma longo ojen fonde en court case betetin kabela magwa yana tika gwanda ankel matelatin gwanda na Honorable Reverend Matthew Matiang Deang iyede ejien ka koruni dare utewe ke koru newe biai dil ngasho gwanda ankel me shonga bumalong ka ni ngut chunga ko bumalong wane o min mafi e shonga dan me ya tu ogore monokude ba dil shof belina bentiu ba nonga gad bentiu o jenan kono ya ko en court case me bi gad bentiu ba victory ka shor ko kana shor bentiu ka shor nuara ka shor Geneva Sudan ka shor kwani kon just point de una kut ko ba sha magad be Geneva Sudan kutani kwenja wono ka bi kut be wiande ber ya leka ka be shondan be dil terre nani tibur ko be kon kam shondan kon ganuara gwanda na nyo na Dr. Reverend James Kwong ni Reundong ramkel ba kana itin yishwa ngabum neti kwa victims point gen kwa ke represent ken matil na ken tela ma dene longa lela wale kamatil na ken ba
Ike de tela ma di de long ma de celebrate a wale. Kaya tele court case ma de lan. Ma de tika Sweden na wane. Odi ojen foinde Yeshua nga boom kana gwandan no Matthew o ken pankien bigad bentiao bari te konte ya lereke ba ke kam keken teka kawai ni ba teka kawai mashallah gilbat mo enjera me gor wargak e bikule te ke court case ba kule te malar ke ba kule gan wale mo gore wargak ke 2006 kajen point ngure tetin money court case wale tako kel ke je wana kama general Netherlands ran Dutch jen fonde ran Netherlands money jen ba yo wana ne dial tet lodien mi arodien en kodi ene me ina zamane dum dide me yetika rundarew tika pos da madok tika nindi jendare wiya barawe jen fonde yerode kwe pointan kaya tuwa ya kuwene yawe kashanga diok kapai warew 2026 atanathine kesa walken shanga diok de 3 kapai warew 2026 yawe jen foinde kesa walkel ke Ruac ka Sweden time yawe ba jen foinde ba wala reo engen gad benti away ya kes ya wina ken ke ka wina ken so jin ka nuaramo jin shek nuaramo jin de nuaramo magori je o jin fondu court case me ina tetin ba balar titin ka ticket dukur ya laka ko jen fonde ke shanga dok ka pai ware 2026 ai kesa wal kel bine ideal bi ke ben kon court case me and just etikanate one day del jen fonde yeji America del yeji Australia del yeji UK British del yeji Norway del and ito dial to yerode Martin maniji Switzerland yaka marken dial yaka nongwa kel genyen case mo kel mo so bine dial to bika bin gwa mo ko jen fonde baba link ya win ka win so enyen ngora balaria no o goa ko kondia meluong rodu bibin konje ni history fonde babalar titin kaneni je ka wangdu so no mo ka ngas ko je o kut fonde ka mi yakolar ka mi yalar a plaintiff ni chala di plaintiff ni kon mi yalar a prosecutors ba mi yalar a witness ni dial ko manazama dial de la te pinya wini kendi alik roi shuka kuidan so no more take eye chances o jen fonde bikut be wiande beri alaka so go o history mo be ben history abe titin bine bienen ka wangdu ka bielar ka tugu ko shanke liu dwar kontu ka jin yutetin mendongo nyo ka nuare ti kon tie ti ka Europe kutika Norway kutika Germany kutika Sweden kutika Belgium gwani dialto to biara dun diri alaka ko shanga dokka pai wara 2026 manna nuore ti kong gwa o kon bane ben bane banyo na to enene nakoje kon ga nuora kono mo amagwa ga long kon court case me mo ne o win maya to yante di me to mo wa lel enyo ba case dung 2013 ba nyo yese nyo kotane ke case ni te nyin wan te yaro dien sharfein so case me yen to de I case me so nyane rodana wo ICC nyo ko ba case 2013 ba we yes lief ke no bi case me so gwa me ko ba case 2013 kule we yes ka ICC so tane ye kana na gwer ke lu ke tinje dial te ya le rekon so ne me go along o jen fonde de ne win ko mo ene o win eni ma gor ne jen fonde bane la win ne nana jaba anti loka ka jube ke nuari anti loka na ka Sweden ke nuari nana jabe no mo akut fonde te ma news kon o kon e o bi jinu Sudan ba nyin ke dial ba ke ter ka kon ga nuara
So no mo gore bi ngai o foinde kut foinde te lada ko bi court case ka Jinuba Sudan lokana nuari kume Jinuba Sudan ka shuandien ka kon luona na ka Sweden rule kawaini so no mo emma kut poinde gwae ka shunga kela kon ka bane luo cha lo ni siang ko to ke nyuni yana je ya we ba court case ba balar kon ka shanga diok titi e muhim ka kon ka pai wore we ne liu ka nuari me nakana nuari pai wore 2013 enje ne nakana nuari ka nyo pai wore ka Sweden ba court case nyo ba nyo rule ke je ke sa wal kel luda no 11 ko kon jena doran ke 2011 so sa wal kel ko de ku nga sa wal ken ke de ku nga sa bangwan ke de ku nga sa wore lakini aku nga sa wal kel mo ku nga de ka sa wal kelo wal kel di bo te ke lor so eni matuwa ko kon bane dil nga so ken point de te ke lor ke ti dial ti tin to nene pan na shanga jendare wiya badak ka pai di 2026 mo wi ka omar and 2 plus 8 by nong 10 and 2 plus 8 by nong 10 and 10 plus 5 by nong 15 15 plus 2 by nong 17 17 plus 2 by nong 19 19 plus 6 by nong 25 25 and 2 plus 5 is equal to 7 and in loke ke account ni da maro ka benti wenti loke na ken ke yai ne shanga mo you will be na 17 titi katetedi kateken poinken teke ke lor tela matuo bang ka kon ga nura jal ne ke number te jel ka kon wani dial ti tanatin bianen ba and court case foinde and then no me to okay 1999 mo we madije 1 plus 9 10 plus 9 19 plus 9 28 and 28 and 2 plus 8 is equal to 10 10 is 1 plus 0 is equal to 1 be ndongu and number 1 and 2000 and 2000 and 2 plus 0 plus 0 plus 2 is equal to 2 so you know 1 2 2001 and 2 plus 0 plus 0 plus 1 is equal to 3 so 1 2 3 2002 and 2 plus 0 plus 0 plus 2 is equal to 4 so 1 2 3 4 and then 2003 2 plus 0 plus 0 plus 3 is equal to 5 so 1 2 3 4 5 con yet con ka diet ka ay jo kuntian foinde atidi be I min le rike tedu enye ni me posa jen kot foinde enyo ya court case batu ka shanga kel ka shanga ke ka pai bangwan 3 mo we nyo ke mat and 1 plus 9 is equal to 10 plus 2 is equal to 12 plus 2 is equal to I want us to go together is equal to 14 plus 6 is equal to 20 so 2 plus so you have to go like that titi dial titi ken point ken take ke lor re take dan mitanathin baku tuwa ke njan dung update dung bentia mo njan wiano bi kalenda du bi kuriala ke magori bandung bentia bala titin kalas birodu riala ke shanga diok ka pai wore 2026 bi ben kama kama ke shawal kel ka Sweden wene ka Stockholm court enyo bi ben binamo bi ebe nyoakel ke gad bentia baku tu ken dungan ken dung nuara matot pan yana take reaction madung di de long pan yo point down ye bay along the nien point down ye budokon mani tedi take an update matot magor baba balar money for the first time both activists demanda na termanyang ko termanyang la gorna jen termanyang activist me la raja toge la gorna jen la gorna wargani ke jel wargani ke shadid
lakin me pan ye pointer manyang ye shof iter manyang ye birar ye roi ka tuge ke la gorna warga ge ma ye we gor je ngana diwe je jen pointer ya deli so ye birar iter manyang ye ga ka tuge ne ya lar fana jen pointer nuori aka kana so yi activist na ter manyang ye birar ye lar ka tuge ane me jen pointer e kais ke la gor ke warga so no mo de jo me pan ma ya lo long aga nuora dial ka ya lo long agwani kon dial ka ya lo long mani gat kon tela rama I lo je tel ke me ya lar fan aga ka je kan fon dia na nuori ken na ka kana ya kutte ka nei de ben ya rodian balar te ka nei de gor o jen fon de e warga ge ya kwen fan warga ge ya gor ambassador Ezekiel lol ane ideal ti ti ke nei de kan pankien ayi ka mat ka o anuori ya ga kana nuori ka kana atang na ko na ya ko ya ngat tang ke ne kana ko na ya ko ya ngat warga ma ya goro tel ko ngaitin kana mata ko ka ngaitin ko ngutele signature de tino yewe mama konta ko ka ngaitin de ko utantin yawe ramo tie ya naiti joy ka pankien kana naiti koni joy ti roi en kana naiti ti warga kollo ya ko yanget so yi sankie ni ke birari arodien ga yakule we maga ka rodien a warga gwar keken a warga mo awa gore ken ba je ga nuora ba ne na tuo angadie angadie na ni latje fonde angana karo da matin akaya ga ko ga nuora akana kakana lakin yete ka ruai ni tangwan ka social media reaction medid gor tanke lakin ke ka gor daire ku ka la gor ka tu ne ite gol lakin ma gora biara dun ga biadil berar ko la reje o kon ya ko te tinlo bi nuore unen ko ya shot kun gor ka warga edan ma wi ay woga den bi ne dial bi ga nuore jene na to o kon ngume telejetin ko go abi na rodi lay yo go abana ba ke baf yene mi nga je ne di a shot ken ya ka shol ke ne di kon ya shot ken ya ka gor ka warga ne te yi message birar kel ke shot ken en ke ne te ya shol aga nuora o ken painten tinti en ke ne te ga ke liada e di de da so bi dil nga sho tankien ken teleketin lakin aba balar kon ken o kon press conference madong nyoke lele ken bi ke birar ene me ya press conference ya lel balar kon o kon teleko kanjen dire ene me baku benene sultani kon ngore ta korun ko sultani nuora yene ite tinyamda telko ramadong tene yen nyamda yen party ni yen dit ko kari tite ke ye ke kari nuora bako ngudap ko na korun ko kon ga nuora tel ramadong man nyam ko nyan ko nyamda tel ko kwar nyam mo kwar nuora so nyan ko ne ye yen gwani ko yen diet ko ke yen sultani ko ta ko liver dun ko bi adil birar ko win monte liver tel wiano ke shuk tino e warga ga ya go ye shub ka America ye shub ka Europe ye shub kwa ni dial wi mon a ojen foinde a nuori kana kakana kangai ke je wi mon a nuori ya kana yana bi ignore yana bi pal yeti shamte la palne ko na kur media yana gore ba ku ter yana to ka tanatin so gore yan sultani nuora dial bia dil berar o bia jawdun bia yamar ga nuora tilar ke je o kon pan ko ya ko na ka ga ke je ne ti ke na ikala nuori yenen ti bia ko kula belo ke odi bia confirm nuori te ke ti rada ne ti kan pan ken ya ko ke ngat we andu no yan sultani nuora ye we ramadong we andun ko yen entiten yamda ya mo edit matore nyo bane continue because take to gora ba
Tabana mar. Bajaji mo. We can chui ganere Ruac. Kashi guada cha basop. Genome. Dal can chui ganeka yonamis. Kashi guada cha basop. And the bong sure. Chenda diara wami jeke yosin. Kashui ni share mare. Nana bom nuara urma bom. Nuara jala nere we me donga tere korbe boda song ya reko bangwel. Nuara yaga nei du kore changa di jare go basu. Bom ni nuar ngai ni nuar bom ni nuar ben nuar. Chada nok de rada punga yoga nakan sa sudane. We nuara, cheng nuara. We nuara chade pak. Cheng nuara, we nuara. Cheng nuara chade pak. Me yo de bur chare bor ku ma de lu ku ma nu ku ma ku. Me sayot kamila kalagatu. Sirun siya wang gapom gapandak kanayot. Dorama di nabantu wakelu. Nganya batung dia good for bulu chumawat. Nuara mangai shele jawab. Bana continue. Mindong statement in dong one. Nuari kondia. Tei birar pan ka gake je kena ken panki na nuari ka kena. Bana dil ngasho we down wal barau. Ka tad wal ken panki ni ka birar ka yala ra kena nuari ken ya kena. Ka yike shuang kel ka kon. Any rama mo international kake. Matika ka Australia. Ken ke citizen ka Australia. Mo ke citizen ka America. Ke citizen ka Canada. Ke citizen ka Europe. Any Myanmar na ita to take ke international passport kake. Bane ke deal going ni diali take tino jan ponde ni arodian marka corruption. Kau yaro dia marka corruption gake je ken manilia ya no ko kon ga nuara so no mo emadong yen ga nuara dial ti agwane dial ti atin mate ka ga nuara kel mo international mate ke passport mo te ke citizenship wini kawaini banek dilwa ka ken kawaini banek jora me ga elia dami ane de wimon keleu ka jen foinde ye lot ray wian mate ka ngu country matika corruption. So baramo bagwan ka badil tish. Aken yidwara mo jen foinde angu ano yelaro. Bagur matika corruption may yelel kalas ba yen enken yidwaro ke ba international citizenship de ba terminate enyen weyo tetino ka beriang ila jeke eramay corruption yelel anyo ba lereke eken jiweyo mindong one mindong bane dil ngash kon til ko ramadong kon rodan eni titin jin bingalwa ka ngan bayilwa especially panani nuara riaw ke bang mariaw ka mo panani nuara ya ngach dir kondial panani kondial tindir teke rini tedi mo teke ke juaso mongu lo nuari mo teke ke juaso birwana ba enyo bete mo ba bi panan jen birwana wire teke da bi panan liu no mo angu malana ta de lena jele gwe mo no fanani kono angu I panandani gwa na kesi yo liu enyo ipananda no korba irona nyolia dede kalar panani konti diti yen kokon mo liwa kamo angu mene tade nyo gwe gwandan na manyankir lual mon nyoro de te joyo gorne bane tade dil gwish ko o tekere dan ye dit ken mala ken ne ke ma rum ke ka kon go ke kon ko bom ke kon ken
ken ka wangdan como je ka rai dano gore ti rai nuora ngu ano tu panani kono kunyo palen peo kwana benchang muteke gadial titika Europe any community mama community nuora mate ke leadership yana tiatino tia ke ha ko bia warga bia gor bia gad Europe yan gad Europe bia warga dun gor bi gad America warga dien gor gad Canada no gad Australia no o kon point ko ya ko no mi ya la ko na ka ko no ya ko ya ga ko kon ka bia u nangare wi ni tiatinto bia warga mo bia silimu ka Ministry of Foreign Affairs reweyo bi warga mo ba nangaken ba nang Geneva Sudan Kwatika America bia warga dun bia nang ka Ministry of Foreign Affairs ka America o kon ga nuore tete wane ya ko ya ga o jen foinde nuore to kena ka nuore no to kon ya ko no 1 2 3 4 5 ya ko no ne bia warga dun silimu ken bia we warga me ashuf ka Geneva Sudan ka ken nuore to ken pan ko ya ko ken ano ka Canada ano ka Australia ano ka Europe wani diali tanaten a warga ni to ken pan ken magwe ya tike lor mila nena gor kawai warga de ka bane ben bane kawai ba jojina warga du me la gori na siangate le lor a warga kawai ku hujetin ko ngaye je kawai te ke lor ka ngaye je kawai run a warga ni titi gor ke kenti ke warga ni de na yene ken de kuma Geneva Sudan de yene ken warga anito ko warga jan find evidence o jina ye jo ke shanga na lel ne me yelo ke kono ji yan warga me yan de tanye jene na warga garun bi warga mo bela nindu ka bela luodu so kon melle je dofe warga ni titi la gor ke kawai ni ti may riyaw birar bi ga nuore to kwar nuore dial tiatin gwari dial tiatino ko kontel kon kur mata ni am dan made gwara la jen biya warga du la gware bi ne to gwar biya ka silimu ka Ministry of Foreign Affairs njere we tiatino be chup ka Foreign Affairs ka South Sudan so titi dial titi oh malar ka ngwani na bitingoy kien birodo moitin bi jekien bi kapal kokon lane documentation medid gorne documentation kon court case yana ku tuntu yonta di in 2013 enjen case bina wotinente di so ba ne dial te ne ken dial te liu biane kun dial bia ko gor shendu no yanga no na dai dambaro nakake shangane kapayane ka nakake di ya ka bar ka dai dandi to dial to bia ka gora fin korun evidence ya ne ku ya ka bi banyrar kon yane lonne je actually o Geneva belador kon wori lonne je ko ne de lane ke demokrasia kala ne o shuang awe gosde moya der dur bane la rena der dur njer ko ele ne re kor moya la ren wori bi ka ben ba la re jojo o ya ko ele rene ka ne ti ko wor ke je ga ke je ken so ba tuwa wano ya bi roye long ko ye shui bora kama nan wan bati dinan dung da bang boku tu and then from there bana leje ke zaman madong lakin sultani ko yore ko let down ko sultani guame agwadun ko biya dil berar biya warga du dil gor ke biya video du dil kamrar kan video mo bako ye shuaf be shop kan etin gwa ko gura warga dun bedil shuka Amerika bedil shugwani dial tin ne dial ti gwes ke ya kalar ke ya ken to nuori ken panken ya ken Karwe dola wutong lia pang chora lai ma dia gar jon jogai ke chayon manyang dai panom doktor welebe lokuju patal ke ni Benjamin chikatai ngadau an bangal ni nuar an bangal ni ria kesop egan sa Sudanis ke chawa dis kanwar chinwar long
con tu ban na selaran. Thank you, brother Ruac. Yes, thank you. Loi tu nu hoje mar ga kar ji wai dai india legend be con dial ku tengon na be con tu ban na yau bang be con tu ban na selaran. Wai je wai da na con dial